I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Captain Steve-a. I danas ćemo igrati nešto potpuno novo na našem kanalu, a to je Minecraft preživljavanje na 1.9 verziji. I odmah da vam kažem, znači ja nisam nikada igrao preživljavanje na 1.9 verziji, iako je sad skoro izašla. Ušao sam samo da vidim kakve se stvari ima u toj verziji, ali nisam ništa otprilike igrao, niti ovako nešto snimao. I bit će veoma zanimljivo. I odmah da vam kažem, znači neću puno da snimam, znači neće to biti svake nedelje po 2-3 epizode, znači možda ćemo to stavljati jednom nedeljnom epizodu ili u 2 nedelje. Nisam siguran i neću ništa da obećam, ali bit će toga. I ja sad se mučim da ubijem ovu kravu, ali nikako ne mogu da je ubijem, jer nemam mač. Ok, u ovoj epizodi ćemo više onako da se pripremamo za dalji tok ovog snimanja. Igram na normal i ok, znači da ubijemo malo ove krave. I evo, ubio sam par krava, imam 6 ovoga. I sad ja nisam siguran gdje mi da idemo. I evo, već mi se istrošila hrana. Treba će mi drveta da bi napravio malo oruđa i oružja, da bi mogli da ubijamo ove preostale krave. Vidim tamo drveće, inače vrti mi se FPS oko 30, što je onako solidno, jer moj kompjuter nije nešto preterano jak, da bi sad mogao da vrti u 60 FPS i tako to. Možda bude nekog seckanja, šta znam. Ok, ajmo da uzmemo ovo drvo. Ok ljudi, uzmeli smo 13 drveta, mislim da je to ok. Napravit ću daske i crafting table. I ok, znači ovako napravit ćemo jedan mač, ajmo jedan kramp i ajde još malo i da napravimo sekiru. Ok, i može jedna lopata, taman sve tu da namestimo. Ok, i sada ću uzeti malo kamenja. Vidio sam uglja ovamo kad smo dolazili i vratit ću se da pobijam one krave, pošto ih ima dosta i treba će mi hrane, pošto nekako velikom brzinom se troši ova hrana. Ok ljudi, sada ćemo napraviti i kamene stvari, kao što su kameni kramp, kameni mač, i kamena sekira. Ok, uzet ćemo ovo i ne znam da li da se vraćam tamo po ove krave, vidimo gde su sad tačno. Ok, eno su tamo i sada ćemo se ići dole da ih poubijamo. I razmišljao sam tamo gdje smo malo pre cepali drva, tamo mislim da bi bilo dobro da napravimo kuću. I ne znam da li vi primećujete, ali ja baš puno udaram ove krave i one bukvalno ne cekavaju stalno. Znači evo 1, 2, 3, 4, 5, iz 5 hita sa kamenim mačem. Znači možda je to malo povećano, nemam pojma. Ok, ajde da ubijemo i ovu i da se vratimo k tamo i da napravimo neku, kao da kažem, neki podrum gdje ćemo početi da stvaramo naš svet, gdje ćemo praviti rudnik i tako te stvari. Ok, imamo tamo i dosta svinja, što je ekstra. E sad, ok, imamo i ovdje svinje. Mislim da bi ovo bilo idealno mjesto da mi krenemo naš svet, ljudi. Ovdje ćemo živjeti, ovdje ćemo praviti dosta stvari i asocirat ću se više da gradimo, znači da gradimo dosta stvari. U ovoj ovdje kao
planinici Rupici ćemo praviti tu neku kućicu, neku sobicu. Ok, evo ovde. Tu. I ajmo tu malo da sredimo, opet izlazim. I ljudi, mislim da bi to bilo to za epizodu. U sljedećoj epizodi ćemo praviti tu neku prostoricu gdje ćemo tu krenuti da živimo za početak dok ne napravimo neku kuću, a možda ćemo i praviti rudnik, ali do tada razmislit ću. I to je bilo to za epizodu, nadam se da vam se svidjela. Ako vas ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!